Uban kas kinawi kasi. Happy Sunday. So guys, nami karon sa E-Brown sa Terrace Uptown, nagsimba mi sa CCF. Kuyog si Bibi Gabin. Nag-eat pag chicken. Si Ati. Ati. Si Mama Ating. Si Lola. Si Mami. And si Hi, may pag... and Daddy. Hi, kaon ko. Daddy. Oh. 9:30 pa man, 10 mag-start ang service. So nagkaon-kaon pa sila dire kay mangita ni kaon niya. Alright, so happy Sunday everyone. Hope nga kamo pod is nag-church mo karon para tagaan ta og good health, protection, and wisdom ni Lord every time nga napata sa kalibutan nagkinabuhi. Happy Sunday everyone. Ay, di kay mubo di ka. Okay, mama. Ha? Nakadala magkuhan no? Stop toys. Nakadala yung stop toys. Is it your first time? Ano kasi ba dito sa Ikay? Hi, mami. Ikaw ako na. Si mother na ang welcome niya. Siya na first time. First time pa, dito kasi ba ko kay... Asin kayo na. Uptown ba sila po yung Dili sa Valencia na iya ko liko. Ako ra ipakuan. Mao ni katong kuan gani sa una to na discuss sa. Uy. Ako. Uy, pastilan grabe nga inampo is gino pero praise God. Kita gyud ta. Yung nag-ampo di apuan magilis nato, di ba? Wa magikop kani siya kaya nasa porcha. Salamat kaya ako. Salamat ko sa anak. Pag na mga Sigo niya. Ang imong papa. Si Papa to sa Valencia. Bago pa. Pero dituhan ni sila kung ikuan, uli na sa Papa. Kagawan nakagawa sa misa. Kasi sige no. Nampo sila Christian mo gyapon dito gyapon sa Valencia. Dahil sila Church gyapon ng church. Ako lang gidala ni Mami ko. Naripa ta sa life journey. Di man ta magkita karon. Like like Nga mag-work dito sa mga nakita mo protection. Kaya ang ako din may kairam niya kay Islam. oh good like victorious. Kasi Thank you, Mami. Dire na tayo siya. Ah, sige. Pakistan. Okay, Pakistan ka usa and then final na yun. Okay, ready? In 3, 2, 1, go! Happy First Sari, CCF. To God be the glory. Wow, you got to sa jumping tuod yun. Okay. Okay, ready? In 3, 2, 1, go! Happy 41st anniversary, CCF. To God be
the glory. Okay, thank you very much. So, brothers and sisters, let's all watch our video message from today. Hi, baby. What are you looking for? Where is the duck? Oh, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, what the color of the duck? Yellow. Yellow? Alright, that's good. Where's the swimming pool? Oh, a swimming pool. Can you swim there? You want to swim there? You don't like? Cold. Very cold? Oh, the swimming pool. Let's go. Ayan, oh, picture dyan. Nakungan mo, no? Hmm. Dali kasi, ako swimming pool. Grabe yung sintan niyo. Kasi, kasi, dali lagi. Dali ba? Dali lang ang tao sa likod. Dali ko ay lagi. You stand here before me. Let's take picture mo. Okay, stand here. Hello. Bye. Kuda-kuda kaya habang mo apin diri sa kuda-kuda ko. Mama, malamig simba. Dasam siya mo. So guys, magkuhan mi guys, magpa-picture ni Kuya Accent. So nila dito plastar mo kaya ako ibutan diri ang video. Antay bata ah. Yun. Sige na. Hindi makbaro. Sige na. Eh, kadapit ka mamaya pinja. What's dito, love you? Kaway-kaway, love you. Happy Sunday. Picture ni Kuya Accent. Ano, love you? Abli dahin ko me kay murag di na maabre ako ah.
See you next Sunday, CCF. Ngate. Oh, the amigas is there. May picture pa na siya sa iyang kuan ma. Sa si kuan. It's so igang. No, do not touch love, makurinti ka love. It's like electricity. Uy, pangita ba ninyo nila? Bye. 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 Until next Sunday, CCF family. Mga kahoy raman. Si Sefa.